ev konferanseke awirteye ji bo wê mehenekî zû me dest pê. Divê em tev di destpêkê de em bihêvîne û kêriyekî bêdeng li ser pakrawanên Kurd û Kurdistanê û tevayî nemirên Kurd yê û giyana xwedan ji bo azadî û serbestiya miletê me em hêvîne em bi hev re li ser giyana wan kêriyekî bêdeng rawestin fermikar. رقیب هر مای قوم کرزمان ناشک و دانایی تو به زمان ناشک و دانایی تو به زمان کس نبی کردم مرن کس نبی کردم مرن کرد جندلن ناکبی یعنی بدی شویه درستینن شویه که سرکش بو اینا گو کرد هبونه کی کردی تیه دتونه به جبر دبینن د کردستان عراقی د گوبو هلینی کیش کردار و مورال کردا خورد کرد لهر دری دناو دنیای ده هاتی ناس کرن د کردستان عراقی بویت اشتکی فرمی دستوری کس نما کاره لهبری و نبسکن یام ببریاره کی راه جیده او وی هول بدن بخورتی گوه سرپیهاتی و تجربه هانی دهندره سوریه ده و روجاوات ده پیک نینن. الگور دیمستورا سه گروپن نظام رژیم و گروپا اپوزیسیون معارضه و ین سیویل. امریکان جت خوازن و روس جت خوازن و زدی یعنی آلیکت خوازن کرد بشدار بن جبر زنن بی کردان نابه و کرد لسری عرضه هنن و آنا گوگ دورین برابوی یعنی نظام و روسن گوگ دستی وانا باش درج بونن و آلین ترکینه هنک دور دستی ترکاتنه و دوری دستی هزین سوریه دموکرات ده هزین اداره ذاتی ده گوگ کرد بشکی خورتنجی